Alright guys, saya Gary ya daripada GCM Motor guys. Kita hari ini baru masuk sebiji 2024 GPX Diamond GR 200R model SE N1 punya, festive punya. Harga jualan kita offer mampu milik 6,800 single cylinder, maintenance murah, 200cc punya support bike. Korang hanya guna 6,800 boleh dapat dia. Ada free warranty setahun. Kalau kredit loan minimum deposit 100, bulanan 200 lebih selama 4 tahun. Kalau pakai credit card, kalau limit cukup boleh swipe guna credit card, buat EPP 0% interest installment up to 5 tahun dengan bank korang. Alright, tengok motor guys. Warna original warna kuning. Saiz tayar depan 170/17 masih ada 90%. CST punya tayar. USD 4 kiri kanan warna merah. Single display depan. Engine warna merah ni special edition punya, model baru punya. Single cylinder 200cc. Tayar belakang 1470/17. Pakai tayar CST jugalah, masih ada around 50%. Okay, lain semua cun lagi. Mileage 8,000 saja guys. Mileage dia 8,000 saja. Okay, 8,000 saja. Kita start bagi orang dengar. Okay, engine semua standard lah. Okay, engine standard, exhaust pun baru cat. Kita bagi cat warna baru. Alright, kalau korang minat Roger kita guys, 6,800 korang dapat GR 200. Bye.